Manipur University के Department of Political Science ने सिंधुना Free and Fair Election for a Better Democracy हाइबा हिरमदा नोंमगी ओइबा Political Awareness Program अमा University असिगी कैंपस तंगसी पांगथोखरे Department असिगी महिरोय कयाना सरुक यादुना पांगथोकिबा प्रोग्राम मदुगा मरी लेदना Department असिगी महिरोय आरबिना हाई प्रोग्राम असिना मतौ करमना फ्री एंड फेयर ओइबा इलेक्शन पांगथोकदगे हाइबा पाउजल पीरे मसिदा पॉलिटिकल पार्टी नत्रगा कैंडिडेट अमतगा मरी लेनदे अवेयरनेस प्रोग्राम असिदगी हौजेक मणिपुर की लेरिबा पॉलिटिकल कल्चर अमदे वोटिंग बिहेवियर असि सेमदोकनबगी खुदोंचाबा अदु लौबियो हौजेक मणिपुर दा ओइरिबा तंगदु लेतादबा फिबम असिदा मिखल पांगथोकपा मतंग चादरबसु मिखल असि सुक्चोय सोइदना पांगथोकदौरबा मरमना मियामने इसागी वोटिंग राइट अदु मतिक जाना सिजिनबियो मियामना मिखल दा सरुक यादबा तौबिगनो मदुगी महूत अवनबा मणिपुर अमा पुरकनबगिदमक इसागी वोटिंग राइट सिजिनदुना अफबा मिरेप थागतपदा अचौबा थौदांग लौमिनासि हाइनसो महाकना मखा ताखे One day basic political awareness program asi main theme khara panjara matam da know your candidate know the constituencies adagi register kamai tawuni haibasing adagi amana koi free and fair election haibasi karam mato karan pathokane haibugi under theme sinjabani sida political party ama de candidate ama da mailin jaje asi koi sinjabasida aduna akoi gi suje hojik lariba koi gi manipur gi political culture amadi voting behavior samtokpagi akoi gi khudong sabam su lungina si khangmina si haibagi team na sanjaba political awareness program ni si se adula akoi gi hojik election asi taw matam sida akoi political unrest leibajina yamna matang sade hairabasu akoi gi lakadori batani ban suba lok sabha election asi pangthokadaba situation pangthokne haiba mi mata alina akoi punna sida saruk yaminaraga akoi vote si afaba mi khanmina bada thotang lomina se ana haijagi